KSU Daithor Head Branch Atumpen Sarkuru Terang Apan Presiden Arpu Kebat Matiyong Nipai Crescer Cap Arni Lakhain Krot Trok Duar Bagrim AC Constituency Angkang Daithor Forest IB Ahemalong Daithor KSU Head Branch Atum Sarkuru Terang Apan Presiden Kimi Arpu Kebat Pon Labangso Presiden Arpu Kebat Along Kachetong Dun Lake Karbi Student Union T-Hek Pen KSU Central Committee President Sar Im Tokbi General Secretary Jirsong Taro KSU General Committee Executive Members Chinthong Rong Piatum Chetong Dun Lasi Hemtunisi Kikimji Pulote Hiring Jintak Dolap Nangji Lapenke Angbong Anu Jokta Kai Kita Thir Klong Nangji Jongsi Angbong Anu Jok Thir The Pulote Labangso Hemke Kimno Dakpo Lasi Isi Asong Mate Organization Atumta President Secretary Jongsi Thir The Pulote Ke claim ke dam kadure dukokji Lasonsi KSU Daithor Head Branch President Sunil Terangke a okapran meme ajoksi Clemon Eder ajok KSU Daithor Head Branch President Abangke nonamat avedet asonsi mandetlo Lasi non puthot Sarkuru Terang Apan Working President Arpu Batponang Koklo Pusi KSU General Committee President Sar Im Tokbia Hinpen Ningjepon Lasi Sarkuru Terangta aning ke hangpensi President Arpu Dengpon Loputa President Kimi Sarkuru Terangpen Ningjepon Lasi Duar Bagrim AC Constituency Angkang Anke do Kidu Kisung along mate Education along anke Cherap Cheto Dunverji Puta Sarkuru Terangpen Ningjepon Lapen KSU General Committee President General Hinpen President Kimi Sarkuru Terang Apan Karbi Poho Pen Archopon News Tech Report Karbi Anglong 24/7 News Labang soa song long Presiden Dotti ka pangke unan kupine kisung sitame ni lecture dun po labang so long sitame duar baguri arat ke doan ke thei giding atum kadoga be sitame dili tumalong pen nang cerap dun pen ini tum labang soa society lapen itu makai pan ansu siapan ke patam ponje pan kadoga be body pe atona lapuan pen sinilang the inton pen si cholo kado labang soa putha ka bang ini pan nang ke bai pugali boy pit sitame alang itum pen nili pan alang itum singwai pen nili pan naing bai kono naing bai kon pen alang itum sitame nili pan isi abirta lapan information bang pilo lapus labang soa long sitame nili alang itum pan thanul pami pen alang itum pan chethan lo je ke aprang kita tangalong klaim kita malong ans tame ni cerabun bomalong same ning sampik lapan labang so long cerabun biari panding hangpik pusdalan alang itu pan cethan lo la hai cethan pen alang itu tame ni pan tante pi pen ke nang ni pan si presiden aku nang bak ipu nang pi pen si ni labang so presiden aku deng ikon long ahom lo sapos Cholo lo prasi nang pan si tame labang so question card report ke prasi ahom lo kedam tangan ke lo kusom lo boy pit tame isi bang ini tum non claim education in church EM Karbi Autonomous Council ake hai Sir Richard of Yathan Same Chornangji alang li education awareness campaign labang so asai cheng pen nili tum sitame KSU ahin pen tapu KSU Central Committee lapen kape branch ahin atum pen sitame jelang kon pen labang so education awareness campaign along cerap dun si non kedam tangan stame ni tum progress bang thekon no je kedam tangan stame ahok lo mulpe nang yang card ripona sonsi kunani bang ke teacher dam le kunani bang ke student samathan pa me la hayang stame ni tum chingwai chingsai pen harak stame school no stame ni tum humri dam pen la hayalam teachers tum che than pe dam non ke bang an bang ki improve bom no sini tum thekon no la si kedam di ku be kali stame kunani kili liye din dolang Kunani kili lagi kopi dia dolang datang ke litum hadak sitame kepali jipan body pon po lapen litum lapu central committee tumpen sitame lapen ada education in charge EM alang tumpen sitame litum chingwai chingsai pen chingki pen kunan ma kili lagi kopi dia man sitame aku putot aprang nili ke claim hut sitame mo aprang ke bang ansta hadak kepali dam pen koson si kini sel pan litum ka body pon unjima lahai sitame chingwai chingsai tanam pen anu se pa improve pon